गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी बेरेस्तारा ऑल सोल डे पाळ्ळो। ह्या दिसा कॅथलीक भाव भयणां सिमेत्रेन वचून आपल्या पुर्वजांक याद करतात। दर वर्सा 2 नोव्हेंबराक ऑल सोल्स डे मनयतात। संवसारान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांच्या यादीन हो दीस पायतात। सिमेत्री फुलांनी सजयल्ली, मेणवाती पेटोवन क्रिस्तांव भाव भयणींनी प्रार्थना केली। मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्या मनशाची याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस। आयच्या दिसा 2 मीस चर्चीत जाता, जाल्यार 1 मीस सिमेत्रीत जाता। आयज आमचो ऑल सोल्स डे। आमी मेले गेल्ल्यांक आमच्या प्रेयर करूंक येयल्या। मी सायकलां आतां वचून विजीट करता, वाती पेटयता आनी प्रेयर करता। आमी सांगता आमचे मेलोले माय आनी अंकल एंड ऑल दिस थिंग वी केम एंड माय ब्रदर इज देयर वी केम टू visit him. Really like we come to visit today, pray for them, and if there is anything still remaining in this earthly life for them, we ask God to give them the relief and take them to heavenly abode. So it's a day meant for them. They in Jesus Christ, they rose again from the dead and they are with the Father in heaven. Those who are in purgatory, they are going to heaven. So we came to pray. All the mass and we offer to them, no? Then they will get, their soul will go to heaven. Because little sin we come to know. Because they not repented. So that is the souls gone to purgatory. Understood? So we believe that today is the day they go to heaven when we pray. Everybody is by prayer, they will go to heaven. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।